turi buze kuvugira ijambo kuko ni byiza cyane ko turi buze kuvuga ijambo. Rero hari abahungu banjye yego buri wese aravuga ndibaza ko ijoro ndimo ndareply buri wese afite icyo banyakubahwa cyane ndashimira banyakubahwa muhaguruke muje ijuru. I love that. Sasa tupatie muziki fanya kitu. Yes, gahunda ni yindi nkuko mumaze kubimenyera mwisi tubamo, mwisi tubanamo, mwisi y'abanyarwanda. Abantu baba barashikanwe no kubona Friday Fright iba buri wa gatanu kuri RTV cyangwa se RBA televiziyo y'igihugu. Buri wa gatanu wa buri cyumweru Anita Pendo, Gitego ndetse na Bisoso baba bafitiye udushya twinshi cyane baba bashaka kubereka, baba bashaka kugira ngo mwishime munezerwe muruhure mu mutwe, dore ko mumaze icyumweru cyose mu mitwe harushye mufite akazi kenshi, muba mukeneye igituma muruhuka mu mutwe mugaseka mukanezerwa. Ni nyuma y'uko ibitaramo byinshi byagiye bisubikwa bihagarikwa kubera impamvu ya coronavirus, rero RBA ntigeze bibagirwa mu biganiro igenda iba. Rero iki ni kimwe mu biganiro bikunzwe kuri RBA, kikaba kiri Friday Fright ikorwa na Gitego ndetse na Bisoso. Uyu munsi wa none tariki ya 19 ishyira tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu, Anita Pendo, Gitego ndetse na Bisoso bongeye kwibutsa abantu babashimira yuko hari gahunda y'abayobozi yahinduwe muri guverinoma y'u Rwanda. Aba nabo baje baselebratinga uko guhindurwa kw'abayobozi batandukanye, babereka yuko izo gahunda za leta baba bazikurikiye. Ni byinshi cyane bagenda bagarukamo mu dushya bagenda batuzanira. Mu minsi ishize batuzaniye style ya Mamasai, batuzanira style y'abakongomani. Rero uyu munsi twari twiteze akandi gashya batuzanira. Agashya twabonye uyu munsi nuko baje bambaye nk'abayobozi bo mu nteko ishinga amategeko cyangwa se abaminister, nkuko mubyibonera ku mashusho turi kubereka. Ni byinshi cyane biba byagiye binyura muri no Friday Fright. Twabitse yuko nimba wacikanwe nayo wajya ubisanga hano mwisi tubamo uko byari byifashe. Uyu munsi wa none rero Gitego, Bisoso ndetse na Anita ntago bongeye kubatenguha, babazanye udushya dutandukanye ariko mwagiye mubona. Iki kiganiro tubibutse ko gica kuri RBA buri wa gatanu kuva saa 4 n'igice kugera saa 6 n'igice z'ijoro. Ni ikiganiro kiba kiryoheye ijisho, ni ikiganiro kiba kiryoheye kucyumva, uba wishima aho wicaye mu rugo uruhuka utangira weekend umeze neza. Nimba wakunze ibyo dukora ntibagirwe gukora subscribe, naho butaha n'ikindi kiganiro bazaba bakoze. Bye bye.